find someone you can say goodbye to. I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we've come right now. Let's see how far we've come. I believe it all is coming to an end. Oh well, I guess we're gonna pretend. Let's see how far we've come. Yeah. Let's see how far we've come. It's gone, gone, baby, it's all gone. There's no one on the corner and there's no one at home. Well, it was cool, cool, it was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. Well, it's gone, gone, baby, it's all gone. There's no one on the corner and there's no one at home. Well, it was cool, cool, it was just all cool. Now it's over for me and it's over for you. I believe the world is burning to the ground. Oh well, I guess we're gonna find out. Let's see how far we've come. Yeah. Let's see how far we've come. Yeah, well, I believe it all is coming to an end. Oh well, I guess we're gonna pretend. Let's see how far we've come. Yeah. Let's see how far we've come. 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 Let's see how 7, 6, 5, 4, 3, 2, far.
From the bottom of your heart, the relegation zone. The sun is coming from the stars. The ship that's in the wind. The gas patterns on the ceiling. I thought it was dark outside. I thought it was dark outside. So we all go back to yours and you sit and talk to me on the floor. But there's no need to show me around, baby. I feel like I've been here before. I've been watching at the late, so when you tell everybody to go, will you pour me one for the road? Okay. Na Krejanovem memorialu sem že četrtič. Vsako leto je boljši, ker si vsako leto starejši in modrejši. Proga letos je res fajna, sonce navzdol pa itak spust v nulo. Tako da, hvala. To smo na Prevaljah že 19. izvedli Krejanov memorial. Torej jubilejna je naslednje leto, 20. prireditev, letos je 19. torej. Prireditev, ki je posvečena Tončnu Krejanu, enemu začetniku gorskega kolesarjenja na Prevaljah, oziroma na Koroškem, moram reči, in tudi tistemu, pri kateremu smo v prejšnjem stoletju kupovali gorska kolesa in jih pri njemu tudi servisirali. Letos nam vreme služi, hvala Bogu, prireditve ni bo treba predstavljati, tako smo zdaj pač par let, kar je
kar je v redu, pa super. Mogoče je celo malo prevroče za kolesarjenje, ker čeprav da je trasa ni nekak zahtevna, ampak vseeno pri 27-26 stopinjah voziti tam gre po teh bregih, bom rekel, vsa čast kolesarjem, ki pridejo, prevozijo tole traso in pridejo uspešno na cilj. Seveda je interes, bom rekel, prireditev je rekreativnega značaja, kljub temu, da je rekreativna prireditev, pa vseeno merimo rezultate, čase, tako da pač vsak tekmuje sam s sabo mogoče, z nekimi sotekmovalci, ki se takrat pač na progi najdejo in se nekateri potrudijo malo bolj tekmovalno peljejo, je pa, mislim pa, da je več tistih, ki pač rekreativno zapeljejo in uživajo na sami trasi, ob pogledih na bližnje vrhove oziroma gore tule, ki so ob sami progi. Letošnja trasa je malo drugačna, to je zaradi tega, ker je zapora ceste, tam je pri Klimenu tisti zadnji spust, ki je bil pri Klimenu, cesto popravljajo in smo se odločili zaradi tega, da smo jo speljali mimo Šavra in tule direktno do Prevale po asfaltu. Malo nas je bo organizatorje strah, ker je tule pač, bom rekel, asfalta, ne, in seveda so hitrosti večje, kot pa na Makadamu in smo se bali, da bi pač prišlo tule mogoče do kakega padca, ampak vsej zaenkrat, kolikor je prišlo kolesarjev v cilj, ni bilo nič kaj hudega, oziroma se noben ni padel, se noben ni poškodoval. Kar pa seveda ne bi bilo fajn, če bi prišlo do tega, da bi bile neke poškodbe, da bi kdo pač ne prišel ciljno, da tako rečem. V lanskem letu smo se odločili, ker je namreč ekspanzija hibridnih koles, bom rekel e-bike kolesa, ne, in smo v lanskem letu že prvič uvedli tudi kategorijo e-bike. Zaenkrat, ker če teh udeležencev s temi kolesi ni toliko, smo izvedli enotno kategorijo. Mogoče v prihodnje, pa se bomo tudi, če bo teh koles veliko več, se bomo pa mogoče tudi odločili, pa v same tisti enotni kategoriji še po starosti ločili tele kolesarje. Where goes fishing boat with a sails afloat? If I could only see that vermilion sunrise through sleepy eyes, how happy I'll be. Well, I'll never be blue, my dream comes true. I'm blue. Hvala lepa, zdaj pa gremo resnično na podelitev v tej kategoriji do 15 let. Lucija Mlinar, Ravne na Koroškem, 28.02. 8 sekund je bilo razlike. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Fotoshooting, starši, tete, strici in ostali uradni fotograferji. Dajte punce, roke v zrak, dajte roke v zrak, malo razveselite se. En aplavz za punce do 15 let. Še enkrat dajmo en aplavz za punce od 16 do 30. So tudi punce na odru. Prvo mesto Blanka Kranj, z drugo Teja Planta, Klaudija Cehler, tretjo Maja Zavor, četrto in Suzana Štumpl. Peto mesto, roke v zrak in fotoshooting. Bravo punce, odlične, aplavz. In to je bila ta kategorija od 31 do 45. Imamo zadnjo kategorijo. Kot vidite, ima Marija za sabo močne sponzorje. Ja. Enkrat na mesec kafe. Čestitke. To so Marija Lasnik, Veronika Pušnik, Alenka Epšek, Edita Kogelnik in Fanika Crnjak. Na 14.49 Prevalje. Let je star Tijan. In prvo mesto iz Mežice Blaž Polovšak, 1.09.10.
lepa, to je bila kategorija od 16 do 25. Nulten. Prvo mesto, Erste Platz, Sebastian Jesenhardt. Aus Globasnic, se ne vem odkot je. Vi ste po. Še dajmo, fantje, roke v zrak, veselite se tega, boh ve, dolgo boste še. Dajte roke v luz. Tukaj so 5. mesto, Senica, 4. Šisernik, 3. Pšeničnik, 2. Ban in 1. mesto, Vrhovnik, Šentjan. Čestitke. Najstarejših, Edvard Kralj, Peter Obreza, Mirko Kranžan, Jožet Kauc. In na 5. mesto Drago Arl. Romi Pološak, 5. mesto, 4. Nec Markoti, Matej Šteharnik, 3. Dušan Krejan, 2. in Mitja Trost, 1. mesto. Imamo žensko kolo. Dobi Uroš Mrmolja. Komu bo podelil to kolo Janez? Mislim, da si ga zasluži tako eden kot drugi. In kolo je dobila, so dobili, ki je tuš, Luka Blatnik, Mežica.